Ndi mistakes zetukola n'okusalawo mu masjidi muno n'olunda muti wanonze yensalira era niye mbanzira wazira asaliramu takhsisul makani fil masjidi wasalawo ajaru nono yasalawo ati wanu wairenzira wazira asalirawo bane emizikiti egyo giriyo era nze erina gyendidi nga niyo abanga azirawo tiyasalirwa muntu totyamawo ekyo kikyamu busiramu bwe tuba tusibye layini wairole president waiwanga oba mufti waiwanga gayagaina ekifo waba atyame asale kuba tumaze okola ki tumaze okusiba layini okusinga ate bwaida ale tutolewo bano tubayizere atenga nabakoze eki nabawine oba oli waitwale oba oli disukazi oba oli muwalimu oba oli ani tulebe kuwaganyanga ki tulebe kuwaganyanga bantu musawa yaki musawa eyeswala so ekifo mutujja okubanga tusalira kyona kino okubanga kitekeibwa bulungi nga kituukana n'omutindo gw'okubanga tusaala. Ensonga eyini mistakes zetukola al-inhirafu anil qibla, omuntu okusaala aye nga tofeesinze direction ya qibla nga tolinze muki mu qibla. Oyinza okutuuka awantu nga toyidi qibla wekiri nga ate swala ekoze eki etuuse ate eri kujja kuwaako wabula waliwo ebintu byetekeibwa okozesa okutegeera okuditamininga qibla kiriwa. bw'obona enduba yeevwa bw'obona enduba nga eri kuva muno otegeera oti egwawa muno mbegano wagati awo ne qibla wagati awo wabaki ne qibla. Then osobola okukozesa amasimu gaida, tusobola okukozesa ki campus, osobola okukozesa campus yakola nti qibla ki qibla yino so tikuveere n'okola ki n'obanga osaala busaale. Ensonga esoose yabaire yawuzu, ensonga ey'okubiri yaba yaki enambala, ensonga ey'okusatu yaba yaki yakifo kyetuli kujja okola ki okusaaliramu. Ensonga eiraku kuyingira mu swala. Imaamu bakimye swala, bwe bakima swala eweireyo imaamu akobye istawu tarasu i'tadilu. Abasiraamu tulina okubanga tutereeza ki taswiyat madha as-sufuf, erayini daife tututereeza bulungi era nga toyitanira ino okusalira ku layini ekola ki esooka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka otukoba nti senga abantu bayidima fi saffil awwal, ekyama ekiri ku layini esooka bandi bayirenga nga nibwe kyetaagisa kukuba kalulu nani asaalira ku nti olwale kwasi nani ajja osaalira ku layini esooka twandikubyenga kalulu. Bwe kibanga kyetaagisa oyavule bwavule oyide ng'oli kwavula bwavule aye otyame ku layini esooka twandibayirenga tukikola. Aye omuntu atuuka mu masijidi yatyama era awasemba olw'okuba ali kwenda golola ki mangu taidi kyama kiri mu layini ekola ki taidi kyama kiri mu layini esooka. So baganda bange abasiraamu bwe tuukanga mu masijidi oba tujja osaalira ino twetanirenga ino as-saff al-awwal, elayini ekola ki elayini esooka. Bwe tuba tuterere ku layini esooka imaamu twona twolekera qibla. Imaamu yaleeta takbiratul ihram yakoba ati Allahu akbar, Allahu akbar. Takbira imaamu jaleese Nabbi sallallahu alayhi wasallama kana yarfa'u yadayhi hadhwa mankibaihi. Hadisi eyindi yakoba nti kana yarfa'u yadayhi hadhwa udhunaihi. Mu busiraamu ebintu bisobola okuba bibiri nga byombi bituufu, ng'akoze kino aba mutuufu n'akoze kiri aba mutuufu. Imaamu buli lwakoba nti Allahu akbar, Allahu akbar, takbiratul ihram, emikono gyange giri ki hadhwa udhunayi, hadhwa udhunayya. Takbiratul ihram bwe tuba tugireeta tulina okusula ebikono. Okusula emikono min sunani swala, koba nti ki Allahu akbar ositule ki osula emikono. Emikono gino bw'ogisitula ogireeta wagikomya ku layini y'amatu
wano ndoza muli kumbona bulungi Allahu akbar. Oba hadisi yindi yakoba ne hadhwa mankibaihi emikono gino gireta hadhwa mankibaihi wagireta kusaidi yaki eya ebibegabega wano wakoba Allahu akbar oba Allahu akbar. So engeri eno diri meka diri ibiri. Abasiraamu bangi mu swala Imam aleta takbiratul ihram yakoba Nabi sallallahu alaihi wasallam tatusomesanga kwekyo ensonga diri meka hadhwa udhunaika oba mankibaika kola kino oba so olikibona omuntu asobola okukola ngalinga tafaayo la yuwa la yubali wa huwa fi salat ali muswala yusalli ay rasul sallallahu alayhi wasallam qala laka sallu kama raaitumuni usalli. Hal ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hakadha salla? Nabi atubo yasala yakubanga wakajambo bana twege okusala nga Nabi sallallahu alayhi wasallam yakola ki bwe yasala. Ebintu bino tubitole mu feeling, ebintu bino tubitole mu omuzano. Eswala tugisome otegeere nti wano nteekeirwa kukola nti era Nabbi sallallahu alayhi wasallam ati bwe yakola ki bwe yakola ate bwakola ati kuba Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yamala nkuleta hadhwa udhunaihi au hadhwa mankibaihi kana yaj'al yadayhi ala sadrihi kana yaj'al al-yumna ala madha ala al-yusra. Yatolanga omukono gwe ogwa ddyo guno yaguta waigulu wagwaki ogwa kono ayo yagala afunze mikono ali musolera alikola ki alikusala oli yakola ati ya izana ati oli yakola ati ayata muti yata munkoto swallu kama raaitumuni usalli. Tusale nga Nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yakola ki bwe yasala tusale twego okusala era tukwegerese abaana baife basale ng'owekibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yakola ki sallallahu alayhi wasallam bwe yasala. Leka akoba nti nze bwe nakulanga nsala biziramu nze bwe nakulanga nsala olina okusala nga Nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yakola ki bwe yasala. Nga baswahaba bwe bambona nga asala baswahaba batusomesa nti Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yaletanga takbiratul ihram yasitulanga emikono paka ku level yekutu oba yasitulanga emikono paka ku level yaki eyamabegabega. Bwe yamalanga yata leftinga nasooka ku kifuba yata kuki yata kudyo nga naliwa nga nali waigulu. Kati kalireta malala swala tujireta malala swala tujireta mavubuka oida bavubuka bepanga panga yakube kifuba nga buli kimabu nakisobola kagamba ajja okubona nga neswala agisobola yagikuba ku ekifuba yakola ebikola ki yakola ebizirayo. Sallu kama raaitumuni usalli. Bwe tuba tumaze okutebenkera tusoma duaul istiftah. Duau al-istiftah ne duwa gye bakola nti eigula woki eswala eduwa edo diwerako diriwo okudiwerako aye abana Uganda gye twasinga okuyiikiriza era n'enimpi tedirwaki twendaka entono subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka khalas. Ayingete eriyo Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati paka jekola ki paka jeko badiri wempanvu ayo omuntu kasita asome eno subhanakallahumma era singa tuyigala omulyango tibana lero tugabajjana Mungu atuwaire obuyinza asoma ku eduwe eyindi etali subhanakallahumma ajaruna tubitawo tetubitawo kuba twenda byangu ate nga wallahi omuntu atwala ebiseera yayiye ebigambo ebikwana omukazi era yabimasteringa
era wallahi yamutafuta paka lwamumati yamusuubiza bugembe eno yona ati yange era yajimwa n'omukazi yena yakola ati ndowooza bugembe yiye nze nize abona obubi ayenga eswala aidi subhanaka allahumma tikibi okugitegeera tikibi aye kyandibaire kirungi nti osoma kweno wasoma kunaki wasoma kuneyindi kuba nkulu era dona kyona nabbi sallallahu alayhi wasallam yasoma kweno yasoma kweno yasoma kunaki yasoma kuneyindi eduwa yo bwebeweire duaul istiftahu tusoma suratul fatiha suratul fatiha abantu balowooza nti abasoma obusome nti alhamdulillahi rabbil alamin tibasoma bismillah ole yalowooza nti okugireetamu kanjireete mu lwantu kuba bismillah aya min ayati suratul fatiha soba ogirekayo oba osomye kitundu kya suratul fatiha so sunna nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yagisoma nga mukyama memale yasoma alhamdulillahi rabbil alamin so lebo mwagala nga tandika kusoma alhamdulillahi rabbil alamin tokubo tasomye bismillahir rahmanir rahim ensobide tukola muswala n'omuntu okuba nti tusoma suratul fatiha ayenga nibwe tususaana abantu timulala kumulala nga twaweeremu ensoni saawa eno tukobe nti banna twenda kukuwuliriza fatiha mulala kumulala ezokuba tiseeko oyo nini atandise okuba n'olugezigezi awoba wa lugezigezi sekalowooza tituddi swala ye nasoose okusomesa swala ye nga ife tusayirize nakasala emyaka ameka nakasala emyaka 4 omuntu yabireeta mu kabiri ebyo aye naliku ku muzigiti tusome isaino ba imamu tunakuwa ati imamu mpegano soma kutwenda tuwulire ku fatiha kale mutusomere ku surati ki al-fatiha ba imamu wabona ebyewunisa oli yakoba ati iyaka na'budu wa iyaka nasta'in yakoba ati yenka na'budu wa yenka nasta'inu imamu yenka nani yenka na'budu mpegano swala mulimu okwenkanya abudu ni nasta'in musola mulimu okwenkanya abudu ni nasta'in aya alikubitola muntu yenkana mwefo kyakwa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ye yesomera ati yenka na'budu wa yenka nasta'inu agali bamagazubi alayhim wala balin mpegano omuntu yasoma suratul fatiha mada hayatihi obuwangazi bwe bwona ng'ate bwakola ki ng'ate bwagisoma suratul fatiha muswala ayenga eisimu tiyajja ku class kusoma ayenga eisimu lya WhatsApp alitegeera kompyuta agitegeera n'ebindi byona abikola ki abitegeera juhudi jota kubire lwaki tojita kukwega suratul fatiha ye lwaki suratul fatiha lwaki ti qur'ani basiramu banji balemere mu kishimisi awo yakomawo ye yapozinga kishimisi sardahu burkau bulbuli mashariki magharibi ye yasizingirawo tavwawo pagalo mukoti kishimisi jojo okusoma muswala tavwawo muyassarna alquran alkarim so twege okusoma okusaala twege swala olwokuba swala Allah jaje okusooka okutubala yawmal qiyamah swala laysa zaka wa laysa alhajj tibana biwazala aulad abana bolina okuba ekifu bana abana 3 nina abana 2 nina abana 10 tibajasooka okubala bana swala ay muswala fatiha yo tojidi mpegane sura dini doidi olya mukoti muna kulani okuma ati amseka nakudino nze nkoma kwa mu ina aao yona tajimalayo nkoma mu ina aho wakoma ayenga ni ina atakoze eki tajimazeyo koti jimaleyo ta aseka nzaawe nakoma ina
eswala tujege. Omusiraamu wabaawo ng'oli musiraamu nga mu buwangazi bwe mu busiraamu oidi kuli huwa Allahu ahadu ng'ate yona yabitege, oidi kuli audhu birabbi nasi, oidi na falaka, essuula ezo isatu. Aye nga dona muzira gy'osoma neetuuka. Wallahi nga muzira mbana mubeeku n'ensoni basiraamu. Aye nga basuula ku bano abavubuka wallahi abavubuka ez'okusomera line-up ya Arsenal okuva kwa leero Arsenal ko dina eriga igulu babwe mpulira nti oluisi obe oli kubita waawulyanga bagaya. Ayinza okusoma line-up ya Arsenal yasoma asamba namba ba goalkeeper tulina ba goalkeeper bameka basatu. Aye nga ono amwidi ono walwala baleeta ono wansi eno ono avu eno ono alina emyaka giti oli kibona ono bakamutebe golo diti ono tiba wakoti ya rabbul alamin nga mwewezizaako ebintu bingi. Line up ya Arsenal from number 1 to number 11 niba substitute yabategeera nagandi amaina nga tosobola gakijja China amaina agandi gachi Japan chonchongo tosobola nagategeera tosobola. Aye nga wallahi ye alitegeera abavubuka. Aye nga muleete nti sebo mbegano leero suratul Fatiha bado batusome muku wano metfulumi tusome muku metfulumi Allah awomba nkaire wano wasigala omuntu ninza okwetemera empasa ku munno bana tuyinza okugezesaamu wano nga bwe mbamukiikiriza twagezesaamu wano. Aye ndi kutya obutayira kwa ati nani aliyo alinisega ati oyo be tida kugolo tida kubaayo. Twege swala twege ki swala oyege eswala osome aya min alqur'ani alkarim kama unzila nga Allah bwe yagisa bwoba ogisomye. Ayina essuula entono dino daatulema. Alam tala kaifa omuntu yakoba tabe mutala. Aye nga alisoma Qur'an yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twege okusoma Qur'an tusaale eswala ng'eswala gye tusaala tugisaala nga ki nga ntuufu era nga Allah subhanahu wa ta'ala ajiikiriza. Ebiseera byaife bisigaleyo mu maiso tubite ku kigambo kweyegera taalimu swala. Iwe weyegerese swala n'abaana bo wegerese swala. Allimu nafsaka allimu auladaka as-swala. Abaana tubasomese swala nife bene tusome swala ko tisekaye nenda kuntereza muku wano atuna mchere ntereza muku wano munaka nkusomere muku yena abatabiziga bulungi akati awo mpega ntuje ku kuleve yo kubirize nawo tiri bitegera bulungi tuwefula ate kafulu aruna sebo tuwefula ki kafulu chota idi ko boli tukola ki tidi tweyongereyo kuleve ekola ki kuleve irako. Imamu bwaba amazi okusoma suratul Fatiha bwaba tulekereye akaseera tusome bwaba tatukerekeire titusoma ate bwaba asoma tutasoma kuba Qur'an ilina principle. Allah subhanahu wa ta'ala jalikuwa fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qur'an bwebe somebwanga mukole ki musiri ate muwulirize. Allah aida kukola ki Allah subhanahu wa ta'ala aida kubanga abasaasira. Bwe tuba tumaze awo nitujja ku basomye essuula eiraku baada surati al-Fatiha nitujja ku rukuu. Ku rukuu omuntu alina kuba nga ali 90 degree. Ayi 90 muli kugitegera basomako okuba asa niwe 90 ogidi ayo yagala omuntu kajja ku rukuu yakola jobera bamukubye mu miki misumali obo omulema kiziranga elijjanga bwobona kuba oli mulema era ne rukuu ejja kubaki ennema. Omuntu yakakanala ayi ali subhana rabbiyal azim akakanaire ruku tulina okujja ku ruku omugongo gulina okuba nga nibwotaako ekikopo ky'amaadi tikiyiika. Nani atukolera ku wantu leeta ekikopo ky'amaadi etatobye muzigiti guno gwona gwona yange osobola tosaala wawidde lwaleero totya musiramu osobola jamu okutumanya
Getutawe ekikopo ky'amaadi kiyika. Tukita anti kabyo kire ino. Ekitanda ekikopo ky'amaadi kiyika. Ye lwaki tibaleta ku kikopo ky'amaadi? Lwaki tibaleta ku kikopo kyaki? Kuba mbakole nti eyo tini 90 eyo 90. Aye ate bw'ojja n'obitawo kabiri omutwe n'otwala ino da. Eyo tiki? Eyo tiruku ki? Tiruku entuufu. So era yeka wena iwe mwene weegezeseeku. Nawudala kuifa abakaire emigongo. Tijegeta batweta bamuteweta. Abakaire batweta Faruku osobola okujjaawo mpega wajangaira osobola okujjaawo. Olichibona. So bobo jamuku bada tukainola kigambo hadisi ekoba nti swallu kama raaitumuni uswalli. Swallu kama raaitumuni uswalli. Musale ngabwe mumbo inenga nkola ki? Bwe mumbo inenga ansala. Ife nabiti twamubonako wabula abamubona nabatukobera nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama ati bwe yakola ki? Ati bwe yasalanga. Bwe tuba tujire ku ruku bwe baleeta amaadi. Bwe tuba tujire ku ruku bwe tujja ku ruku era emikono gyaife mu swala gina Allahu akbar. Twajawa twaja kuki? Ku ruku. Ruku emikono gino bakyati batubona gino emikono gino giringawa mberi giringa mu kibula. Ayo yagana nga tujire mu ruku ng'omuntu akoze ati obanga akoze atya obanga akoze ati la tulina kuta kuno twabanga tulingiriza ebibatu bino byona emberi w'ebibatu bino nga tulingiriza muki? Mu kibula. Ate bwogemo tojja kuba mutumainu kuba al-itminanu fi salati rukun min arkani madha? Rukun min arkani swala mpaji. Aibo na agema wanoti tojja kujja mu degree 90 je tukoze eki 90 je tukobye. So kino ekyokuba nti otawanoti ojja bulungi wabanga omazeeyo ki? Wabanga omaze. So buli lwe tusala nitujja ku ruku olina kutegeera nti engalo dino doona difeesinze ki? Difeesinze mu kibula. Ti kugema muno oba ti kugema muno oba wewe ti kuba bwawanoti kuba oli bouncer olina kuba bwawanoti oli kanyama oli kaiduza. Muswala muziramu byakola ki? Muzira byakwiduza kanyama. Muswala ibada jetuteekebwa okukola ng'owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bwe yakola ki? Sallallahu alayhi wasallama bwe yagikola. Tituyida kugisomesa tugimaleyo kuba kuva ku nkyo ndi kwogera era n'amamiro gansaaka iri ko okusaaza ejjuma wasomesa wakuba bano nabatandeta aye banandeta ndakuyida etibatera kundeta bwe banandeta kabiri ndakuyida tutandikire kuki? Okuva kuki? Ku ruku tujje muki? Kuba tulina problem kabiri ey'okutyama. Eyo problem eriwo. Oyagana omuntu nga atya imati ati muswala yazinga atya ebigere. So wona we tunatuuka otudda kubona okutyama okutuufu ni kuliwa waliwo al-iftirash waba wala ka. So tutegeere nti omuntu bwaba muswala oteekeibwa kutyama oti ti kutyama nga bw'okola ki? Nga bw'oyenda. Omuntu owundi akola ati wana Uganda omuntu akola ati aye ng'ali muki? Ng'ali muswala yakola ati ganaabakunaime banaaba akoze ki? Aye ng'ali kulowooza nti ali muki? Ali kulowooza nti ali muswala. So eswala it's not a matter nti oida bwa mu muzigiti okolemu awo nga bw'okola ki? Nga bw'obona nga bw'oyenda olumala salamu alaykum wa rahmatullah salamu alaykum wa rahmatullah wotambula okole ki? Ogolole. No, tulina kukola nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yakola ki? Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yakola. Uno ntireeta yuwa Muhammad seka toyiye Muhammad titwenda kyerere kuba kinaba kyerere tujja kutegeera yuwamu gamuyike asimule kapeti daifu oba gademe mu mulikaku tutegeere aleteranda atereza omugongo sebo
Yo malira muama ife twenda kuiduza kikopo. Twenda kuiduza kikopo. Mpegano buli omwaire yeka ogezese. Ira mpegano situka mu katono bone bagayika kuba. Awo ne bagakola ki buli omwira yeka gezesa rukuu yo. Otegere nti butini wano oba wano mbulamu ki mbulamu katono. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atute mu bantu abegeswala era abantu abagisala. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala aikirize salada ife de tusala innahu waliyu ala dhalika wa huwa alqadiru alayhi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.